Hello guys, video than ang galole leta. Tudum kan video tu chu hair care lampang khan ta se. Yeah, karong comeback khar le I kar khato ni to hey nalamate hasan na no kane wang le kan no te dam lo wang khan nili te ninga te na ka chola kan ha kal thelowa video pokol shoot thelowa no sa thiamula chon tum tuma video than karong nei le thai sam ani chuan Tuntum ban video tur hi hair care lampang khanita haircut kha class kha kani meka chu mi che haircut kha as a vai chunga tilawa man tang kai thai tur ang technique sang sang ka chu karan zo to a mi pa haircut a kan chan velenga chu mi ma don tuntum video hi hair care video ha karon siam phot don ani sam crisel sam nung moisture shine mo sam clay te break it some low some clear some bung low some nung tha kha nei tur khan I product sang da ni hai mani kanin kol dan ten ta ga maintain dan ten ta home care hi apoi mo em ta inlama engting ei en kol ti kha poi mo ta ni engting ei man ti kha poi mo bok ta chuan poi mo ber chu shampoo le conditioner le mask si poi mo a chumro chun hair serum ko poi mo a chuan tuna khan shampoo le conditioner mask te serum te mangem engeng te ei man shampoo choi mangamo conditioner mask mang tel lo mo serum te poi mang tel lo amo ani khan akim lo thin ani sam hi step by step in ve ta a chona poi mo ver chu shampoo le conditioner tal emo mask emo chu pathum chu tal lo nei ta la chuan I serum te poi lo nei thei ta la denan invest vak kha to lo wa hei sum lampang har sanan ni lo chon professional product pe mang thaya ani lo pon I medium range mo thasi tlom si ang jit poi mang thaya kan scalp luvun conditioner zirin le kan sam conditioner zir khan shampoo manganga conditioner le mask manganga shampoo thada da luvun har sanna zirin sam har sanna zirin shampoo thada da video karon siam to khangwa han lo en tala chun chu I lenga I manganga chon hair serum mang tel bokanga shampoo conditioner hi chu kan nei thawanga masi kan nei lo mai the masi chhazual thadi memta lemin han invest deu ta la sumna ma han taulo ni jor ko sri ten ta shampoo le conditioner hi thokna wak lo ni entenan sam thrisel thapa ngai ni chong conditioner khatok mai ta mase sam lo roi ta color te keratin te permanent straightening te engamo sambung sam frizzy hey sam phengte lo ni jon mask khalo tang kai ta ni mask kha I english deep nourishing ganita I hey athokna bi ga long lasting bi kani mask kanti hair mask kamo noi dan te pot sang video karon siam to hair spa ti dan te karon siam to shampoo manga chon conditioner mo mask nei chon hair serum nei bokonga chon I hey hatam yang hi photo karon dang hi wet tangle com brush pon te thoda com pon ta wet hemi hi nei bokonga chu chili in nei ngai ni chu shampoo conditioner mask le wet tangle com khami tal khalo nei ta la shampoo man ma khan chi sang I pre treatment ka ta kha khai mang thei boka endinan lu phuti nei ni chuan oil massage masala oil te noi masala moroccan oil te akai oil te tama I nasi oil te tea tree oil te coconut oil sang khan lu phuti nei chuan thami khan ti sala tilum alum pe pet khan noiran massage la chumi za shampoo ni su fai kanga shampoo na tho kan soi to boka luvun ro bal ten reng sam mom te kha ati fai ni shampoo khan chumi za conditioner aya mask khamang la mask kai noi ve kanga chun mask inoi zo khan tleu ngal mai lovin wet tangle brush kha ikom don I khui don ni khami brush khai mang tang kai chiang chon khami that na chu hemi conditioner mo mask mo kan noi ro khan brush khan kan khui tur ani kan brush tur ni sam khamo sam pheng kha kan tire tur ani chung zo tuini tleu I tlewanga chon towelin su faanga hair serum ni noyang chupo heta I middle lem le mor lamai noyanga mor samro ni khachuan I ulukanga mor lam khai concentrate dewang serum khan chon blow dye ni tirawanga emo I natural in ro ti ro tala blow talawin hai chona turte bazar kalte nei I kal don lo ni chuan
main ro top se khat pokhat tha ani chun seram in hoi zo khan rectangle brush bokin i khui liang hei hetiang ang sam khui hi sam khui nan man lo tur hei hi sam kat nan hetiang hi sam kat nan hei sam khui na tur ni lawa sam kat na tura siam na nia sam khui na chu ka rectangle brush hetia alian ang chi kha mang kha chu po conditioner in hoi zo chun zo title ma khan chun zo hair serum in hoi zo khan chun kha rectangle brush man na tur ni hemi hi rectangle brush man ka chun sambung sam click ni to lawanga samrowa sam khui tiang sam khui pa nga hi khui tur ni lawa rectangle brush pokha a huwa mo serum man zo mo man chau tur ti khan sambung sam click ni thilunga sam pheng pui ni thilunga conditioner ma masim man laya i man zo tleu ma brush i man khan sambung sam click ni thilon lo ni sam khalo sel zel do ni samro dandruff te ni chuan coconut oil te pokai mang thaya chun khangwa home care remedy in man tur chun ni ta te pung kap manga shampoo conditioner mask to poka nei veka chuan hei wax te gel te ka ya mi pa e ti la chuan sam te ka ulu ka ni mo sabun te ka mangai to lawa i kaluvun hi ro dewa chuwangin luvun ro shampoo ka manga conditioner ka mang boka mask te poka nei ya mask hi ein ka thlagin ka mang thina ni chuan chung za hair serum te poka nei le thina ka blow dry thina ni chuan tuntu video chu kha jong khan ta se haircut class kha kanon nei le che panga milo nga kha formula mi pa haircut kanon ti do na ni karon ti lenga chuan ama ka haircut class nei ho kha in lo practice sem kha in practice chuan group ata pokha ni ron post thaya in haircut na in practice na kha in post thedon ni chuan in log pun chu khong like le subscribe kham notice sakla chuan video sang samlam panghar sana sang video karon siam le zel don ni stay tuned bye bye takhan lo practice ro bye bye